asylum presentation. 6 guns. Barry Van Dyke. Akarimo Chan. Barry Van Dyke. Greg Evigan. Abo bose n'abakinnyi uko dutonge barakwerekana mu cyaro mugenzi na cyaro kiruta ikindi. Brian Wimmer. Sage Mears. Bose n'abakinnyi. Abakinnyi bo rwose ntabwo nkomeza kubasoma kuko nicuriwe kugira ngo usobanure filime. Iby'amazina ntabirimo. Please. Sheriff. Tangira dute mu rugo rwa Sheriff. Ba Sheriff ni babandi bayobora polisi yo mu cyaro. Polisi yo mu cyaro iyoborwa na ba Sheriff n'abaroko n'abakuru local police yo mu byaro. Mu rugo kwa Sheriff barakwereka Sheriff yarimo gutunganya we. Birahura rafema neza madirishya. Uyu munsi ntabwo yari yakoze na madamu mwiza cyane. Sheriff yakoze umuntu ukomeye. Sheriff buri umuntu ukomeye umeze nka meya mu cyaro. Bring it out, boys. Ntaguruke mana batonye. Bana batuyenga abapapa bayari hanze arimo gutunganya kumwe bamukorera anniversaire zo mu byaro hamwe abandi bajya gukora amakeke nkuko mubizi keke ukagenda muceceke tumutungure cyaba mama wabana yababwiraga ko mugabo Hey. Yewe Well, it's coming. Ngiye kuza mugabo arangije yicara na madama aho ngaho kombe igikeke cy'umutsima bagiteguye mu nzu nkuko mubizi rwose ibintu byo mu byaro ntabwo kwirushye niba ari keke bashaka no guteka kawunga bagashyiramo isukari nyinshi bagahekenya keke y'amakeyi. What for? I gotta hang that window before nightfall. Well, I can't lift the crock pot all by myself. Mugabo mwinsa ntabwo rwose nigeze ntekereza ko ari igihe utagomba kuntana ukasigana n'abana n'ijyenyine twinjire mu nzu abanza kumupfuka amaso kombe ibige ariko madamu rwose urukundo rurahari umugabo ageze mu nzu ibyishimo rwose. Happy birthday, my love. Umunsi mwiza w'amavuko mugabo wanjye ariko bari yagasani abandi banyaburayi bategura rwose keke ubugaritse kuva ryari buva mu keke amategura igitsima shaho bose barakicarira. Baby, how many cards do you want? Gusa n'umunsi mwiza w'amavuko ngo hatari umwaga urukwavu rw'isasiro 10 cyangwa bwari byari ibyishimo mu rugo. Remember? Sorry? It's this way. We go this way. Wibuke neza mwana wanjye turakina hakuno urumva turakina gutya tugaruka hakuno kumwe bafite akana kunda undi nawe agakunda kari yatangiye kwerekera akana ke. Baby, how many cards do you need? Nakwiba mukundwa nagufasha urimo kurangira umwana urashaka ko turye cyangwa we ntabwo turi wari ufite ni keti. Okay ugari keti ntacyo garaka bana barimo barakina na papa wabo umunsi ntabwo yari yakoze na mama wabo bari hano. Umugabo ni Sheriff mukuru wa polisi yo mu byaro. Yes cyagari we papa mfite bwana wowe ufite iki? Mfite seti mwana wanjye. Ubwo cyo nkukoreye ibiki papa? Mwana wa ibyo urahemutse urabahemutse rwose cyane cyari gifite bwana papa wacu afite seti niko A flush. byishimo ni bwose hagati ya papa umwana n'umwana nako na nyina. Kind of gunslinger has his mom help him cheat. Iyo mama wawe ataza kugufasha ushobora kuba hari n'ubwo ari gukina nimwe gahita karakara. Urukundo rurahari nkuko bizi by'umuryango mugenzi. We're going to have to watch him. Tugiye kongera gukina rimwe turebe ni none batari burangire. Bring your cards in. Here we go. Siko bimeze. Mama ubwana yari yakomeje kugenda bubwira iyo bukina kumva ubwana bujya kuryama hakurya ababyeyi nabo maze nuko urumva urebe nuko. Bas. Which work do you still have? I got to replace all the shutters and windows due to the winds that are coming in. Ngomba gushaka uburyo simbura amadirishya yose kubera imiyaga ikomeza kugenda yinjira. It's not raining for a while, though. Niko nanjye mbitekereza. It's going to take a while to fix that, right? Bizamfata akanya gatoya. It's going to take a while to fix that. Bizafata akanya kugira amadirishya yose senyarangije. Yes, I do. Ndabitekerezaho cyane ndetse cyane ibyishimo ni byose. Nta kibazo bafite mu bukene bwabo ntabwo bakize cyane usibye ko Sheriff bari n'umuntu ukomeye mu byaro. Ni nka bakonseye ba kera abaga witwa konseye ubwo akaba ari umuntu ukomeye. Konseye bajimije amatara bakiyazimya barakwereka muri icyo gicuku
nijoro baryamye ubwo nta kibazo dufite habe na gakeya bukeye bwaho turareba muri icyo gicuku bwarakeye turareba ubwo ni iminsi ibiri muri kuri filime imwe amafaranga mwampaye angahe urusenda kamurari kabisa kwereka ku munsi wa kabiri yarabaje mu karitsiye mafarasi ngayo niba umwana papa w'abana aracyatunganya amadirishya y'ubukeye bwawo ko atunganya amadirishya hari abagabo baje mu karitsiye tubonye baje ku mafarasi mama w'abana aracyatunganya utwa mu gitondo twabusubuyu ko atunganya arabanza buri wese akamushyiraho kandi bingana apima no kubira wire bahungu muze mufate icyakura cyabusubuyu ni igihe cy'ibiruhuko abana ntabwo bari ku ishuri papa wabo arimo aratunganya amadirishya yarongeye nawe yinjira mu nzu ndabankakora shanda bankakora karitsiye hari abinjiye hari abagabo baje mu karitsiye ni abagabo barimo kuza mu karitsiye. You done with that window? Yeah, finish that one. urabona nse bimeze bityo ndimo ndagira aho hariya inyuma narangije buriya ndimo ndazenguruka Hopefully all. hanyuma hasigaye no hejuru urabizi bya nyakatsi n'iki Yeah, you have all summer. ntabwo ujya wicara You do it all by yourself. Not me and the boys. nta nubwo ujya uruhuka abana bawe ndizera ko bazakurebera papa aratajya ukora cyane ngaho kiri aho yumva What's that? cyo ni iki papa what's that umva gahungu ni amafarasi Stay put. mwicare bumvise amafarasi No. hari abantu se muri bubonane undi ati reka da bari batuye mu cyaro bonyine Bar. reka nze turebe azi iki Try to help out. hosezi amafarashi But I don't know who else he'd be bringing with him. abagabo zingahe eshanu n'amafarasi yabo ko bakajaraka basi Brian Weber Boy, go to your room now. basore mujye mu byumba byanyu nonaha muzeyi yahise yikangamo mwibuke ni umupolisi wo mu cyaro ni sheriff Will, do you know those men? bariya bagabo Seen him before. reka da sindigeze mbabonaho kuva na mbere never seen them before ntabwo yigeze babonaho kuva na mbere arangije ajya mu bikoresho bye kurayo kabucuru They're just here to get some water. Just make sure they keep moving along. You get the boys and you go get hit. bashobora kuba baje no gufata amazi urabizi neza kuko buri iminwa yabo kuba yumya kuriya genda itegure nibagira wowe uraza bagabo kumbi nabo bakoze ku mbunda zabo garaka bo banagiramo ubwoba ku manywa Who is it? ninde I'm looking for Mr. William Stevens. shaka kubona William Stephens muri bande kuja umugabo wananakomeza imbunda zivayo William Stevens akabasi ibigabo byakinjiye nabazi ngo ntabwo yigeze babona kuva na mbere never seen them before baba mutumye cyangwa bagabo eshanu binjira mu nyubako baba mutumye cyangwa bagabo eshanu binjira mu nyubako Who the hell are you? muri bandi hari ikibi n'abakore bahungu banjye The only person who had the right to call me son nta burenganzira was ufite my father wari ufite uburenganzira bwo kunyita umuhungu we yari data in cold blood. yapfuye nabi numva umuntu urira hakurya Who is that? Just me here. uri kumwe nande nijye jyenyine Will, you lying to me. urambeshya sha numvisha undi muntu arira Sure. niba atari zaraherereje reka mumushake sha ngo bamushyize mu rusasu rwa mbere ndagushaka undi uherebye bumvishe harimo n'ibisaza uzi ko mu bagome n'abasaza babamo His birthday, Will. umunsi mwiza w'amavuko nshuti
Yeah, move. Sohoke yo. Wherever you are. Aho muri hose. Someone else in the house. Ceceka. Who's your father? So ninde? John Horn. No, Charlie Horn. not the John Horn. Charlie Horn. Indeed. John. I'd make you his son, Lee. Boy, the apple didn't fall far from that tree. So niba yaranapfuye yishwe arashwe. Yari umunyabyaha. Mfite n'intwaro. Kumva barimo barashaka abandi bari mu nzu. Mudamu n'abana bihishe mu kabati. Yes! Bwana nibwo yabanje kurura. Mama w'ubwana nawe avuza induru. You hurt my family, I will kill you. Koza ku muryango wanjye nakwica. Get up. Kaguru we. Wica iki. Kaguru. Bastard. Ayibika kinashyushye. Ujinga sana. Ngo nimukora ku muryango wanjye ndabica iki. Now tell me, which one of you handsome young boys' birthday is it today? Ninde wari ufite umunsi mukuru? Muri mwembi. Nibavuga. Beg my pardon, is it the birthday girl? Cyane uyu mudamu. Right, honey? Mukundwa. Ntugire icyo uvuga. Free to speak, Will? Ntabwo rero mvugisha abagabo iri ingumi. What's your name, young lady? Witwa nde? Panther. Wimusubiza You're madamu. very rude. Cucucu ntabwo mvuganye nawe iri ingumi. My name's Lee Horn. What's your name? Banyita Lihoni. Witwa nde madamu? When someone sticks out their hand, it's polite to oblige you and shake their hand. My Bora mu kaboko. name is Lee Horn. What is yours? Nitwa Lihoni. Wowe witwa nde? Nice to meet you, Selena. Manyita Serena. Good friends. This is one of the famous Bell brothers. Yiza guhura nawe Serena ntabwo. Man, my Horn. What is yours? Nitwa Lihoni. Wowe witwa nde? Nice to meet you, Selena. Manyita Serena. Good friends. This is one of the famous Bell brothers. Yiza guhura nawe Serena ntabwo bakagufasha nawe ariko umutwe wawe munini. Russian Pete. And Tommy Clive. Bamwita Pete bose agenda basobanura bo bazanye. Didn't know you had such a beautiful daughter, Will. Wiri ufite umudamu mwiza hano. Mwimvugaho. Well, you are quite the stud for a broken down old cowboy. I mean, happy birthday, darling. Ntonse mwiza mukuru. Nimugire icyo mukora. Bakubwiye ko tugiye gukora ikisekane nko mani cyababwira bakaba nkamwereka ndabaza. If you want, okay? Mushaka I'll get it for you. I told you, revenge. nakubwiye wa mugabo nje kwihura. I told you revenge. All right? So, I've got a couple horses, and I've got some guns that are still working. mpita amafarasi. Die of human life on guns, horses, and 30 mangy Mpita dollars. n'imbunda nta mbunda zawe nta n'amafarasi dushaka kuko wishe waramwishe ntabwo wabimuhaye. Just take it. Ngo tuje kwishyura. My wife out of it! Ubivemo. Shut up. Funga umudomo. Keep your mouth shut. Funga umunwa wawe. Funga umunwa tugire icyo twigezaho. Funga umunwa tubanze tugire icyo dukora. Hanyuma wewe wa mudamu. Wewe kwa. Wakigwari akana karatukana ngo you coward. Coward ni ikigwari. Shooting a helpless man in the back, killing him in cold blood. Wishe umugabo udafite intwaro murasa mu mugongo. Ibyo urumva atari amakosa akoze. Yeah, you weren't afraid of anything. Yari data. You may not be afraid of what happens to you. Uzi bigiye kukubaho. What about your boys? Nakababaro wabanza abana bawe. Kura kamwe mu muhungu. Put up right here. Narababaye kuva data wamwica. You leave my kids out of it! Muve ku bana banje. Kana kajombye umugabo. Tuma. Kararekura kamwe. Kamura. Wakagorya urankamura wakasenzi. You laughing at? You think that's funny? Teka birashekeje. Let's see what's funny. Why, I'll show you what's funny, man. Hey, what is not funny? This is funny. How about this? Huh? Let's have, Ubona ko biceca n'umwana nyari rugasika. do it! Let's have some fun, Will. Lee, what are you doing? Mbere birango. Kana umugabo yarakanusha. Kandi nakwa kuno. Uri mu bicari. Mupaka sagiye kumuza kwica ka kabiri nakora kasira. Chance, when you killed my dad, Wishe data. you sure he doesn't come after me? Nakana arakanusha. Ubwana arabwishe.
n'umugabo baramunosha n'umugabo byaramunosha. Plan to stay for a long time, Will. nategereje igihe kirekire wa mugabo wiwe nkikira data. Fast you were. You never missed. Always got your man. kana agatangaza kuba nanjye nguhaye ngo ibigukwiye. Waited a long time for this. nategereje igihe kirekire ibi ngibi. I'll wait for a long time for this. Better than I expected. nuko bimeze ntabwo bijya biborosa inyoni nk'utwabwoye. kankwereka n'ibindi rero kuba nkwishe ntupfe neza. kankwereka n'ibindi. umudamu ku meza amunaga muri wa mutsima umugabo ko bameze nabi kigabo kirangije. hariya woka apfa hariya wamse sinzi ariko sinzi uzi ko ururuga ikigabo cyamukubise. nanjye ko ndi umuntu nanjye ndi umuntu ushaka. So what do you think, Will? umugabo ushaka ni ibikome shawe. umugabo byaramwishe umudamu biramukubita. Get in there, Chris. n'ikindi nacyo abagabo nibo baje guhemuka reka natwe duhemukeho. siko ibigabo shaka ibigabo bamutaye muri keke. abagabo ni bangahira bose ko ari abagore bamutera ikinure cyo mu kanwa ateraho. uziko You boys meet us back in town. udusange mu kagigi haruguru twebwe umwici dusange mu mujyi. nuko amwice n'aba rwose birangiye byose amwice abasanga imbere. yararebye mugenzi sinzi menya arimo gupfundikira ameza nk'umuntu we ntabwo yiriwe. I said, give me your pistol. amapisto yawe ntabwo amapisto yawe wamusenze. yashaka kumwicisha yuriya urangije urusasu bageze hanze. farasi yabo barayuriye saragenda aricuma nuko abagome bakora. gusa ikintunguye nuko mu bagome habamo n'abasaza. uzi ko harimo igisaza we gikuru kandi masaha yaragiye aricuma n'iminsi. uko byicuma barakwereka muri uwo mujyi umwe ikigabo cyaje cyoboye ikipe cyitwa Kalihoni muri uwo mukagigi hafi wa mudamu n'umugabo aho babagemukiye barakwereka rwagiraga nawe ari ku ifarasi ye blacksmith ni abacuzi mu cyongereza bitaba blacksmith abantu bacura kahakuno mu bacuzi. mugabo akimara kugera mu karitsiye akubitana n'umudamu wasinze yarakuyeho se mama wabaye iki? ndeka wakuyeho iki? nakuyeho agahu ku kaguru. yakuyeho nta muntu atinya ntacyo. cyo kunywa cyawe damusana ni umusinzi babasinzi bo mu rwego rwo hejuru. bamwambuye icupa ryatangira kurwana kumbe hakuno ari uwinjiye mu karitsiye mushyashya. Did you get up, you drunk? yewe aragaba Easy, mister. bitware bora we kumbe wa mudamu ntabwo bamwishe ni muzima. Town drunk? mudamu ni umusinzi. Help her out. mufite ikibazo cyo kwambura umusinzikazi. uwo mudamu ntabwo bamwishe
bimahagurutse byitonze bibonye ndi mugabo bigorora n'umugabo mushyashya mu Pick karitsiye up them groceries. we mutoragure n'ibye amennye hasi mubimukiriremo neza n'imikate ye muyishyiremo neza mumurekataye mudamu bamwiciye abana n'umugabo mudamu arangije aragenda asinda amayoga Apologize. byose binamuhemukiye rwose n'ibyambaraga bya bigabo bimeze nk'inkoko gende bagenga sana mudamu akomeza kwinywera inzoga uyu mutabaye ntabwo azi impamvu uyu mudamu yiyahuza inzoga uyu mudamu yahuye n'uruva gusenya yahuye n'icyo abantu benshi badahura nacyo ngo bitonde batuze bwana bwe bubiri bwarapfuye umugabo baramwica nawe ibigabo byase bimuhemukiye byaramufashe shawe biramuhemukira mudamu ko yagatangiye gusinda yabonye wa mugabo yinjiyemo indani n'imbunda areba ukuntu amutabaye tangira kumwihambiraho amaze igihe kirekire asinda ku rugabo rw'akagezi na katurori How do you do, Frank? I haven't seen you in a coon's age. frank umeze ute hashize igihe kirekire nakubona frank Been out on the trail, have you? Running down those cattle rustlers and uracyahiga nka kera urahiga abaswa baba bahigwa na leta uyu mugabo ni umuhizi ahiga abanyabyaha leta ishakisha akabashaka babona some trouble yonder. A few months back. Huh. Bad bunch of boys came through here and hari abantu baba baje muri raped uyu the mujyi woman, killed her whole family. Husband. bica umuryango w'uriya mudamu umusinzi ukadusanze hanze It was an awful mess. I nawe byaramuhemukiye been here. So how long you plan on staying this time? urashaka kugumina igihe kingana iki mugabo ntavuga menshi That'd be 26 cents. biriya 48 nako na 6 kumbe wa mudamu arimo arumva wa mugabo ko ari indwanyi ni umusirikare afite n'imbunda abantu leta ishakisha niwe ubabona kandi leta ikamuhemba pfunyika mwigunira imigati undi nawe ayijyana mwigunira ntabyo Stay for when you're in town, Frank. mwana uzajya uzajya nzajya ngurira ko kunywa franka ku munsi kabisa nakemeye ageze hanze kumbe wa mudamu yakomeje kumukurikirana mugabo ko yakagiye ikidamu kiramureba frank ntavuga menshi ko cya kidamu cy'igisinzi kazi cyakamukurikiye uyu mukobwa yari mwiza yari muto mwiza ameze neza bigabo byaramuhemukiye rwose ariko umuntu uza akagufata rwose yafata ukuboko yafata akaguru baramufasha aho bafashe mugenzi rwose byaramuhemukiye birangije kumuhemukira ibigabo birangije byica n'umugabo we byica n'utwana twe tubiri Same as usual, corner room upstairs around the back. bakaza neza rwose ushaka turajya tujigwa mwana wa hakuno n'ucuruza mu kabari kumbe hakurya hari isogisi ryakuguriye ryazamutse shahu dore isogisi hari ntakubwira icyambwira iki ntakubwira arangije arasohoka n'icyo ntiyakireba uko agenda mwibuke ndetse hari umudamu ukomeje kumucungira hafi umusore nibwo akiza muri uyu mujyi afite ibimugenza frank uruhunda rwe ntajya rusiga ku ruhande ngo ni umuhizi bounty hunter niko babita mu cyongereza bounty hunter upfa kuvuga gusa utuye umuntu arashakishwa na government yishyizeho agahimbaza musyi ku muntu uzamufata urebe ukuntu abantu bashobora ibishanga bahiga mugenzi wabo uyu ni umuhizi w'abantu ba bantu bigize ibyigomeke bahirwa na government niwe ubashakisha abansi hey mugabo ko aryama kabunda aryama ruva ku ruhande yarangije kwikokinga irimo urusasu muri chamber kumbe wa mudamu imbere y'urugo rwe niyo yashinguye abe umudamu ntabwo akiri mu mutima ntabwo agifite umutima uri mu gitereko umutima wavuye mu gitereko cyawo urazamuka sinzi aho uri ubu ngubu ariko ntabwo atuje umuntu udatuje umutima ntabwo uri hamwe sigaye yiyahuza amayoga ibyo asoma ntabwo biza ntabwo ari ku murongo dayimoni zaramuteye katorori sukayo ibyo asukayo ntabwo arangiza aranywa ntarangize nshaka ni kenshi cyane sigaye yarabaye kanyota aramwica upfa nk'akazizi nta bintu byinshi byacu ntibitinda uyu si umunsi wa kantuza muri kuri filime imwe n'undi munsi y'ubwo mu kanya hari nijoro yasigaye amafaranga ubwo mwampaye angahe mujye mubitekereza ayo majoro yose murebye iyi filime niya buri kese shaka mbabara gusa nkakomera kigabo
mugabo ko ari hakuno imana zeba abantu bari wanted by the government agwa kwitwa Lihoni Hold on a second. yewe uyu Lihoni uramuzi I know this son of a bitch. uyu muswa is son of a bitch Lihoni He come through here a couple months ago with his gang, killed the whole family, cyaje hano ukwezi gushize maze cyica umuryango wose left her for dead. kirangije umudamu gisiga kimufasha Yeah. He's in a real bad way now, though. byagenze nabi cyane urugingo rw'impeke wo kapfa Understandably so. What she look like? uwo Lihoni asati He looks like a drunk, I reckon. cyasize umudamu ari nangaha She comes into town maybe twice a week, pick up her hooch, akunda kuza mu mujyi nka her own kabiri business. She don't bother nobody. asa nawe ubuzima atakibwitayeho ni umudamu uze yisindiye amasaha yose aba ari umusinzi birababaje My wife, sick, counted being pregnant and all. So I didn't go. When I went the next day, I found her. buri ko umuntu amubonye uwo mudamu akeka ko umunsi ukuri atazabaho He said umugabo we yari sherifu murdered her whole family. umuryango wose igiswa cya Lihoni na bagenzi bacu baraza bamushyira hasi urakoze kuma ayo makuru uwo nawe arashakishwa na government akira ibyandikwe Lihoni numubona Welcome to stay as long as you like. urakaza neza kuba inangaho Always feel safer when you're here. gusa uzajya wumva urinzwe kuko jyewe inanga ntawe unkoraho ndi sherifu ategeko ndarivuga bakaryumva tura rero tura urakaza neza numufata uzamwire nzaguha 1,000 ku mafaranga y'umujyi sherifu we ni bounty hunter ni umuhizi abantu leta higa nibo bagerereye bakagira kababucakira kumbe cya Lihoni ngiki n'abagabo bacu zenguruka mu gasozi aho hafi bagenda bahemuka ahantu hose Lihoni nirwanya ibyo Lihoni n'abagenzi be wa mudamu byase bimufashe mu nzira bigenda bigira ahantu mu musozi biri hagati y'imisozi ibiri Lihoni avaho mwana mugire boss yavuye murabizi hari igihe tuba twatezwe Lihoni What is it? ni biki Movement in these rocks. muri aya mabuye dusa nawe mbonyemo abantu bagenda ko nabo mbona I don't see nothing Lihoni yigira hasi hari icyo yatekereje yaketse ko hari Y'all looking at? mwana murebe neza No movement over near the rocks. ambwiye ngo ko abonye mu mabuye da he told him in the rocks mu mabuye Hold it right there, Lee. mawuri Lee Brett, let's take this nice and easy. buhoro kandi utuje What seems to be the problem, Deputy? ikibazo ni ikihe deputy Their latest transgressions were robbing those banks down in Benson and Douglas. The worst of all was the murder of Will Stevens and his boy. Most recent transgression. mugabo mwaramwishe mwica n'abana be b'abahungu See, this man's educated sheriff and even more dangerous. umva mutware buhoro cyangwa babere bibi aba batangira nabo kwigaba Let's not have no shooting there, Lee. Lee uguma uri nagira uwo ndase kandi mugakomereka Indeed, why would there be more shooting? kuki mwe mukeka ko twe twarasase aragam Lihoni korebe moto bari yambushi nibo bapfuye umwana wa wime mukira mwana wa reka sigaho kiramubabari kimwereka imbabazi cyamweretse imbabazi You want us to grab their ammo? Interesting what he said. What? He mentioned Will Stevens and the boy. avuze Stevens n'abahungu Didn't say anything about the wife. he didn't say anything about the wife umugore ntacyo bamuvuzeho we kigoryi cyane Did do what I told you. wakoze ibyo nakubwiye cyagihe I told him to, Lee. bose naramubwiye ngo acike ikidamu He wouldn't do it. ntamenya ataramwishe kumbe wa mugabo yirasiye hejuru asiga umudamu ari muzima He didn't even have time. ntabwo acike umudamu cyamuduteje we kigoryi
boss Lee No need to kill her. nta mpamvu yari kwica umugore Sheriff, twagomba kujya kwica umugabo w'isherifu nothing about him having a wife and kids. umudamu n'abana ntabwo twigeze tuvuga ibyo kubica ujya kutubwira ngo tugire Children, Lee! Well, now, come on now. wisha abana I mean, bose urangiza umuginga bose urangiza umuginga kabisa bose urangiza umuginga bose You idiot. gicucu He's a witness. How the hell do you think that deputy knew better than the first? she's a witness ngo ni umutangabuhamya uracyakuriya mudepite kuri yabi Me. bose dushaka umudamu tumwice aho kugira ngo natwe twicane ubwacu You best get going, boss. bose urangiza umuginga bose urangize bose nta mutima bose afite arangije ababarira umupagasi Do anything like that again, do anything like that again and I'll kill you. and I kill you niwongera gukora ibintu nk'ibyo wa musenzi we nzakwica Ho! bose rihoni maze aravuza amahoni nimusubizemo bagomba kujya gushaka umudamu nguriya mudamu ni umutangabuhamya she's a witness ushobora kubavuga n'abandi bakazabahiga nk'uriya deputy yaraje abagabo ni 5 filime yishwe imbunda 6 iyo gatandatu iravaye katurore 6 guns niyo turora bafashe inzira barongera basubira muri ka kagigi kumva akagigi uko bakagiye mu mwibuka hari urugabo rwajemo narwo rushinzwe guhiga muri aka kanya rufite ibyandiko by'abantu rugomba gufata buri uwo rufashe government igahemba dore wa mudamu ukuntu yabaye rukubuko yabaye rutumivu amubabye uriya ni umurace mwana wanjye ararasangwa ngo wino aturuka muri asirazuba yewe mudamu akurikira wa mugabo kumbe hakuno ncyamubwira ko ari cyo ugezweho mu karitsiye ncyamubwira umukobwa aragenda azana amasogisi hakuno muraho turi hano nyine wowe ukapfa muke niba muri aho ngaho nanjye ndaha Sure does. I'll tell him to get you a bowl. bambwiye ibyawe Anything else you want? hari ikindi wakwifuza nta kindi nshaka kijyana icyo ufite byinshi cyangwa kandi hari ikindi yakwifuza kijyana amasogisi yacu dore uzanye isogisi kumbuye bote ze zihora zirimo amasogisi buri munsi sasa uriya mudamu amuvuye iruhande hakuno hari uwababaye uyu we yariye karungu kuvirwaho byamuhemukira bikamufata byamufashe umutwe shawe byaramucakiye shawe bimwicira umugabo n'utwana twe tubiri tw'uduhungu damu ari hakuno ibuka neza kuri bya bigabo byamu kandi ngo bigiye kugaruka kuri muri uyu mujyi gushakisha umudamu ukazavuga akagira icyo abitangazaho ihangane wowe ukapfa bya bisaza bitagira santima kiramugonze hangane kapfa mudamu ko yakaje kumva arakurikirana wa mugabo mushyashya Frank yamwumvisheho ibye yumvishe iby'uriya mugabo ni umurashi mwiza cyane bounty hunter ni umuhizi w'abanyabyaha Howdy, Selena. dore wa mukobwa Selina Suppose you'll be wanting your usual. nakubwiye ngo saa yose umukobwa aza rwose bidasanzwe nta muntu utamugirira imbabazi nanga usibye ko tutamufasha Frank, she's hurt. Keeping her liquored up all the time isn't going to help her. It's what arababaye It's Frank. umva nta muntu n'umwe wumva nta muntu utabizi nangaha ko mutamufasha nta bufasha dufite ko umudamu yakarebye kumva arishakira umugabo bamubwiye ko ari umuhizi w'abanyabyaha bounty hunter Selina aza muyegera buhoro buhoro ariko mugenzi n'amayoga munukaho n'ibikote byacitse yicarire madame yicarire rwose yicara yasikegariwe yicara yasike n'urucupa rwe rw'urwagwa You should get yourself cleaned up. get yourself cleaned up genda ukarabe utuzi Lady whose family was murdered. umere neza I may be looking for these men. That's what to talk to you about. ngendaga kubaza ibyo But here you're talking to me. byerekeranye n'ibyo bambwiye I have some pictures. mfite amafoto hano You can look at them if you want. ushaka kuyarebaho Tell me if the same men. umbwire niba bamwe mu bo mwiga harimo ikigabo kimwe muri abo tell me if the same man bakimushyira gutya imbere dama kireba amafoto tamusubiza sa n'uwikanzemo Can you tell me how many there were? wambwira bari bangahe 5 bari batanu There was 5 of them. bari batanu bose hamwe there were 5 of them Okay here. umwana muto yakira isosi y'ubuntu kira umusosi nuwo akagurube humura kira umusosi
arabizi ko uyu mudamu atajya arya inyama y'ingurube ariko agasosi yagerageza ntacyo. They're not a lawman. They're a bounty hunter. Bambwe kuri bounty hunter. Mwizi. I want you to teach me how to shoot. I want you to teach me how to shoot. Ndajya ngo nyigishe uko barasa. Wiki? Teach me how to shoot. Nyigishe uko barasa. Uzamiki. Uzamiki? Mfite ihene? Okay. Why not? Kubera iki wowe? Why not? You want to protect yourself, wear one of them garters on your leg under your skirt. Imbunda ubundi umuntu ayikoresha ashaka kugira ngo arinde. Wowe urashaka iki? Mudamu nta kindi ashaka ni Charlie Hone na bagenzi bake. Bakira we kiramwicire n'icireho. Mudamu arashaka kumwigisha imbunda y'umugabo ntabwo yabyakiriye neza. Wendaga kujya mubwire ngo niba uriya mugabo ari wamuhemukiye ko yagasohotse umudamu arakurikira. Wait. Ye buretse. Why don't you teach me to shoot? Nyigisha kuraho. Kuko mani cyangwa kubwira. Sigaho wa mudamu, sigaho uriya mugabo ntabwo ari umusinzi nkawe urumva. Ni umukirisitu, ni umukirisitu. Sigaho. Cyangwa izina rya Yesu. Sigaho. Murokore. Murokore ari hano murokore kandi ucuruza inzoga wa mbere. Bafite n'akaresitora kandi nta kigenda agenda akaguha umusosi w'ingurube. Ni kwa matafari tayari. Itafari tayari. Ko mudamu yakaje atangiye gutekereza byinshi uriya mugabo yabanje kumubwira ngo genda witunganye. Go and clean up. Baza kubitekereza amayuga akomeje kwiyahuza muri iki gihe cyose. Ni handi umugabo we ntazagaruka n'abana be. Bamatangiye gutekereza uko yabigenza arakwereka ibyacu bidatinze wa mugabo mu quartier baturage bamaze kumumenya kombe yari na cya Sheriff. Sheriff ni umukuru w'Akagigi. I'll take 2 also. Give me a week. Sheriff. Hey, how many you want? I'll take 2. Kabiri aho ngaho. Kabiri kumbe nawe mugabo Frank nawe arahari. Uko bari mu dukarita Sheriff niwe wamubwiye ngo umugabo Lee Hone ni mubi cyane. Ndetse basaba uyu mugabo kugira gume hafi. Bounty hunter baramuzi ukora neza cyane. Nuko reka muhamana kurera. Nyina monye ufite na fresh air. Cyamurokore ngiki nacyo kiri ku icupa iyo bigize gutya kikaba nta mukirisi tuwafa aho ngaho gikubitayo kamwe. Frank's probably going to bump it up. Yeah. Bari mu biceri ndetse na Sheriff mukuru w'Akagigi nawe arahari nabashiramo. Uwo mukuru w'Akagigi niwe wasembuye umugabo wa mudamu Selina. Nothing. Murokore suka icyo kunywa. Yes, kigariwe. Yes, ki. Bas. Well, I got you. Nakuriye ariko. I got it straight. Gabo. Frank. Big man. Flash. Again? Come on. Kirahunga bari mu makarita barimo gukina. Selina yagarutse amaze kwitunganya ugakina. Yongeye yageze ku gasuku. Raka, Frank atangira kuroba. Na Sheriff araroba. Uziko urya mapfakazi. No. Hano ikintu kibazo. Oscar woke up we. Good playing with you. Not much fun, just the 4 of us. I can play. Ndacheka twakabonye undi mukinnyi usimbura uri nakina nanjye. You got money? Saka faranga. Faranga kumbe yari yararibitse. Naga ibiceri hasi. Looks good to me. Kana gatangaza. Frank atangira kureba wagira ngo nabaye nka Rutayisire kabisa. Arimo arareba agatera imibare. Uyu mudamu ni umupfakazi. Rutayisire muramuzi w'Ikayonza. Shengano ze rwose ni ukugenda biryo byapfubye akaga. Byapfubye byose. Eat with a straight. Mariya anatangira kurya buhoro buhoro ducera atangira kutugwiza. Uko agwiza uducera maze akadupakira mu gafuka. Better be heading home. Murabizi yewe ndagiye rero. Abantu turage bashobora no kumubona bati Sheriff wacu n'urusimbi niki. Murokore nawe yagiye guhaguruka yasinze. Murokore bose baramufana n'umwana mwizina ngaha. Niki gisazo kigira imbabazi. I cleaned up. Nakarabye. I cleaned it up. Wiki? What do you say? Uvuze iki? I cleaned up. Nakarabye. Wamaze. Teach me to shoot? Urangisha kurasa. I can pay you. Nakwishyura. Give you back all this money you lost today. Aya mafaranga yose wahombye umunsi nayagusubiza. I don't need your money. Sinyine amafaranga yawe. I don't need your money. Sinyine amafaranga yawe. Besides, what are you going to learn how to shoot for? Ukere kumwimba mwigisha kurasa. Ndakwinginga. Frank, please teach me how to shoot. Mwigisha kurasa. Teach
me how to shoot, please. Saba imbabazi kujya bamwigishe. Oze ukazamiki. Mwiki ukazamiki. Sheriff says you live on the outskirts of town. Yes. Hari ahantu uzi bambwiye ko kutuye hakurya y'umujyi outskirts town. Can't miss it. Niko bimeze nzayo je mu mujyi ari kinzanye cyane ko ubunaje kubera wowe. Thank you, Frank. Urakoze urasa naho wemeye. Ariko ntabwo twari twabyumvikanaho neza. Buri abantu turi abantu please. Liverpool jo tampuri buri anampuri nta bafuri. Jo tampuri cyangwa jo tabafuri yose ni kimwe. Gabo yavuye barakwerekeza n'umudamu hakuno maze kureba umudamu atuye outskirts of the town hakurya y'umujyi. Umudamu yari afite nziza yari afite umugabo kirabizi kwaba wenyine cyaramuzindutse shafu. Rega buriya Said I would. I did what you told me. nakubwiye ko ndibikore nanjye nakora ibyo wambwiye. Raka That's good. byiza cyane. Mudamu bayi yatangiye kwirinda ibyo kwirinda atangiye kumenya atangiye kwitera fresheri. Am I going to teach you or not? Come in. Shaka kwigisha cyangwa wini ndani tubanze tubiganireho neza. Ngira icyo nkumariza. Mu ntekerezo. Ko wakinjiye Haven't kept the place as clean as I should have past few months. hano maze igihe kirekire ntakatunganya ashize amezi kuva yapfusha. Gupfusha buriya si ikintu. That's your husband? Wine wari umugabo wawe? Will Stevens, right? You knew him? Bamwitaga Steven, uramuzi? Knew of him. Lawman, not a detective. Uyu mugabo yigeze ahura nawe. Would you like a cup of coffee? Nk'agakawa. That'd be nice. Nta kibazo rwose. Thank you. Agakombe k'agakawa. Yewe. Ariko rero buriya ntupanga agakawa gusa. Ni isukari. Ni isukari. Mugabo atangira kureba umudamu. Arishakira kumwigisha kurasa. Teach me how to shoot. All those years married to a lawman. He never taught you how to shoot? Gihe cyose umaze nta muntu wigeze ubona kwigisha kurasa. Too. Nta n'umwe. But now there is. Uriteguye. Why is that? I ain't got no one protecting me anymore. Ntabwo nigeze mbyifuza ko nasaga n'utakirinzwe na rimwe. Raka myitozo. Your grip. You gotta be tight. You can have a loose hand. You got a loose hand, you ain't gonna hit anything. I said tight. Fata ukomeje kandi nanone kwegereye. All right? Uriteguye. Hold it out there. Don't lock your elbow, but don't bend it too much either. Nanone ntumanure cyane urumva zamuzamura gatoyi. The fella broke his nose like that once in a gun. Hano ukaringaniza neza n'izuru ryawe ukora igihe agatwe niko kaba kameze hanyuma ugapima. Your arm. Down the sight there. Got it? Pull the trigger? No, not yet. Nkuru imbarutso se buretse ntabwo ari nona. Why? Kubera iki? Arashaka kwikurura imbarutso. Pulling the trigger is the easy part. Learn how to draw, how to aim. That's the rough part. So we're going to do it. Nkuru imbarutso biroroha ariko To learn how to shoot, Frank. ndashaka kunyigisha kurasa Frank. Won't make any difference. You know, Natandukano byaguha. dead already. Kere kubanje kumenya aho ugiye kurasa ndetse You need kana. to learn how to kill a man. Nta kwiga gupima. Kurasa. Ndamu no kurasara. You can draw quicker, shoot before me. Then you're ready to practice shooting. Nuyikura imbunda mbere yanjye nuyizamura narakura yanjye mukarasa nararasa. Pull through that weapon. When you're ready, draw. Kuyikurayo Shoot me dead. gushyira mu rusasu ugahita urekura kandi upima ahantu hazima ngaho bikora urebe ko wampima. I'm not going to tell you again. Ntabwo nongera kukubwira. But Mudamura. never shot a woman before. I'm not planning on doing it now. Ntabwo nigeze ndasa umudamu kuva na mbere ntabwo ndimo kubipangira hano. Ndimo kwigisha. Just beat me to the draw if you want me to keep practicing with you. Kora ibyo nkubwiye kugira ngo witoze neza niba wumva ko ushaka imyitozo. Yagiye kuyikora cyanze kiranga kuvayo mugabo arareba bakurayo vuba.
kirwana minota zero cyane minota zero cyane icyo nicyo kigwa cya mbere cyo kubanza kuyikura ukanapima upima Where are you going? mugiye he nditahi What do you mean we're done? uravuga iki nguragiye ntabwo ushaka kwiga kurasa Wait, kurasa think you're going? ngiye he Wait. Mr. Allison, will you just wait for one moment? Where are you going? Mr. Allison, wait. Said I was sorry. I'm sorry, okay? I will listen. mbabarira basi sibyo mbabarira umva icyo mbwira ndagikora cyose ngwiki cyose ndagikora ngabo yiciriyeho bano mudamu afite umutwe munini buriya kugira ngo wigishe umuntu ufite umutwe uruta uwawe bari ibintu bitoroshye kwigisha umuntu agomba kuba ufite umutwe mutoya uwawe ari wo munini umwarimu umunyeshuri ufite umwarimu yewe They're coming back. They killed Deputy Thompson. They killed him and his whole posse on the old Spanish Trail. They're killing everybody, Frank. Everybody in their pants. bose babishe depite n'ikipe yose bari bagiye gufata rihoni Warren! ni rihoni inde What are we gonna do? tugikora iki What are we gonna do, Frank? dukora iki frank rihoni noneho yishe wa wundi depite wari wungirije sheriff yapfuye ngo n'abandi basore bari bagiye gufata rihoni mu misozi hagati How many men can you run? nkora iki nyakendo ufite abasore bangahe Folks are scared to death after what we abari bahari bose bari bajyanye na depite did to her family. aka kanya turi mu cyago rihoni kandi werekeje muri uyu mujyi kumbe sheriff yaje kwakira inkuru ko rihoni ari mu mayira arimo kuza hano rihoni niwe wishe depite nibuka bamwe bari bamutegeye mu misozi n'ibisore bye I'm gonna wire to Tucson. See if I can get us some help. Get on the wire. sinzi waba ukiri hano wenda nkareba ko nazajya gushaka ubufasha hanyuma nabona ubufasha bukaza nkawe ndumva nanjye guhaguruka hano bitoroshye ariko ntabwo ndi hano kurinda mpaka uyamenye ko rihoni isaha yose ari buze muri uyu mujyi icyo bamuhembera ni ugufata abantu babi nk'abo ngabo amasaha aragenda yicuma yamenye ko na wa mudamu atarinzwe byanze bikunze biriya biga bigarutse umudamu yagomba kujya mu byago cyane ko byamwiciye umugabo muri BZB niko kagiye kitwa BZB gabakiri hano aho yari aryamye frank mbona ibirenge by'abantu ku ntuza mbona gukomeza kubona ibirenge ku muryango we ariko se aba bantu raka Good way to get yourself killed. ushobora kwicwa isaha iyo yose Thought you were leaving. What are you doing here? kora iki hano kora iki hano Want you to finish teaching me how to shoot. naje nanone ngarutse kukubwira ngo unyigishe uko barasa I want you to teach me how to shoot Well, yes rihona ari mu nzira araje nongeye mureba ku ifoto By tomorrow. tuzatangira ejo tuzabona n'ejo dutangira imyitozo we start by tomorrow This whole street you're gonna have to pull straight up. abimenya rero gutyo ukazamura That's gonna hang up every- ugapima none sinshaka kujya mu mutwe wawe ube munini ariko n'ubusanzwe mfite mutoya ni munini wo kapfaho All right, well, pima let's try shooting. All right. ubu noneho ugiye gutangira gukurura imbarutso ko wamaze kumenya ibyo ushaka kubwira It's open. uranyumva neza hanyuma kandi ugafungura amaso yawe ntazigera ahumbya na gatoya ugiye gupima Squeeze the trigger. Don't squeeze the trigger kandi imbarutso we squeeze ni ugukanda ubusa let halfway commit to it. gukamura imbarutso ngaho gira bwa mbere na mbere mu buzima ararisohora no, I didn't. I squeezed. You yanked. wongera we ntabwo gukanda imbarutso kuyikamura aribyo bivuga ngo urapimye pima neza wowe ukapfa we pima kiriya kintu twashize hariya wowe ukanda Can I try again? arongera basi Give you something to shoot at. Maybe that'll help. cyakira ikintu ugipima noneho kandi ugipime ushyizemo akete icupa y'urwagwa utampombya niyo macupa yari asanzwe aranguriramo Remember everything I told you? kora ibyo nakubwiye byose We expected to hit it. Take you 100 tries, and that's if you're lucky.
uraza kugerageza nk'inshuro ijana ariko byanze bikunze kandi ugere ku cyo wifuzaga. Any more shots in that gun, shoot. Rongera andi masasu makeya kandi upime. Basi. Tangira kubangukaho gake gake mugabo arabibona uyu mudamu afite umutima nk'uw'igiheri nakubonye. Umutima rwose umeze nk'uw'igiheri. Ongera ugerageze umutima ukomeze cyane uve ku w'igiheri noneho nugera ku w'urutozi. Nibwo ndivuga ko ufite umutima ukomeye. Aka. Kagetano ongera upime ni umupakira amasasu hano. You know you're holding your breath. Shira igihunga kandi ugomba gupima wari uko afashe umwuka wawe nta gutitira. I told you it would take a while. Yeah, you said that already. Nakubwiye ko biri bufata akanya mbwa ndabizi. Ngaho pima rero. How many men have you killed? Wisha abagabo bangahe? Ibyo kitangiye kubaza. 12. 12. Killed 12. Abantu 12. Is it hard Birababaza. to shoot someone? Iyo urashe umuntu birababaza. Shooting him is not hard. Killing him is something else entirely. Kurasa nabwo bikomera ariko kwica umuntu nibyo utekerezaho cyane. But you only kill a man when he tries to kill you. Or maybe he deserves to die. Kwica umuntu se kandi afite intwaro ashaka kwica. Hari icyo bitekerezaho cyane. But what if they've done something so horrible that... Cyangwa abantu barakoze ibintu bibi cyane. Like what Lee Horn did to you. Nka Lihoni byagukoreye. Like Lihoni, what did he did to you? Cyane. Nibwo namvuga. Ahubwo uriya iyo urangije wumva uruhutse. What if it was your family, your life? Yangije ubuzima bwakica umuryango wawe. I'd kill Mr. Allison. Ubu ngo niwe nshaka. You know you would. Yeah. Ko bimeze. Yeah, I'd kill him. Abo ngabo uzabica. Shimwa. Icyo bita gwa hebi. Bari umutima ukomeye nzabahitana. Windakarira se sigiye wagukoreye ibyo bibi sigiye windakarira. Nitozi iratangira n'irakomeza. Mugabo ko yambara umudamu arimo arareba. Morning? Wangiye. I ain't learned to shoot yet. All day and I didn't hit a damn bottle. Then you teach me to shoot. Ndashaka kujya none mpime na rya cupa wampaye. Ubwo nibwo nibumenye ko natangiye kwiga neza. Cupa nabwo araripima. Naramuka atangiye kuripima adahusha. Nibwo rumenye ko atangiye gukora neza. Akabasi. Mayoga yashatse kongera kuyasubira wa mugabo agiye ariko uzoga kuzirika ni icyemezo kidasanzwe ku muntu wamenyereye nk'uyu mudamu kuva yapfusha umugabo. Maze inzoga ako kanya barakwereka tazivaho. Abintu byinshi. Kakaze vuyo. Sheriff. Sheriff ko yakageze arasanga hari umuntu uri mu myitozo idasanzwe. Practice. Myitozo. Yeah. Biriko biraza umurundi niwe ajugunye 5,000 bitaye. Atoragura igiceri cya Venus biriko biraza nawe byaje. Ongera cyagari we. Sheriff abagiraho. Selina. How are you? Mezute. Frank, can I talk to you for a minute? Frank, twavugana nawe umunota umwe byibuze. Can I talk to you for a minute? Twaje kuvugana nawe. Munota. Kobwa nakomeza imyitozo ye. Tucson dispatched a couple of U.S. Marshals and a couple of deputies to come out here. Deputy na U.S. Marshals abashinzwe imbohe bagiye kusina. Got word that they found Lee Horn. Imana ishimwe ko ngo Lihoni bamenya waje. Lihoni ari mayire kinanga. On the Galley Trail about 2 days ago. Yeah, I know the place. Urabizi neza nabikubwiye Lihoni afashe inzira mu minsi 2 ishize. No messenger found him. Dead. Abo ngabo ni bahemukiye uriya mudamu. 2 U.S. Marshals and the deputies. Hari baye U.S. Marshals abashinzwe imbohe babiri bagiye kuzana n'abashinzwe umutekano wo mu byaro. Ba deputy. Well, Nizera neza ko bari budufashe ubwo turatubaye 6 Lihoni afite abasore 5. Dog Creek. Ibintu byiza cyane. 2 days of it.
kiza nuko bahagera kare bitari byakererwa arimo araganira na deputy uyu niwe wasembuye umugabo wuriya mudamu atari yapfa. The regiment tracing some Apaches of the side of a mountain. Baracyari mu misozi byari byose ntago bari bamanuke na. Anyone else you can call on? Well, hari abandi wahamagara. be Deputy Thompson, but Lee killed him. Na wundi atari Deputy Thompson ariko baramwishe. Nobody left. Ubu ni we nsigaranye nawe wenyine nta mugabo ushobora kuvuga ngo twahagarara tukarwana n'abariya abantu baje. So what are we gonna do? Mudamu kumbe byose arabyumva. Bigabo biraje na. Kandi nibyo byamurangirije umugabo kubera umujinya atangiye gupima no target yayifashe bya nyabyo. Masara agenda ari 10. Ibigabo biri mu nzira biraje. Mwo bishaka mwibuke neza kimwe byari bigiye kugishyiramo biravuga ngo uriya mudamu kuki wamusize n'ikimenyetso. Pardon? I'm just going to be back here in the morning. Shobora kutagaruka mu gitondo. Nabumvisha. Usa naho ugiye kugenda utazavuga ari bugaruka. I heard your talkings. Ngo yumvisha uburyo bavugaga mu yabo paritse byo kugenda. Mudamu yumvaga agiye kugira ikibazo. Dushimbo n'agaceri. Don't reckon I've ever had a roast this good before. Pot roast is Will's favorite. Eat it every day. Breakfast, lunch, and supper. Stick his nose in the kitchen. Say, cooking a roast? No, Will. Vegetables, chicken, bread. Ko baganira baraganira ku by'ibiryo. Mudamu ko aganira n'umugabo arumva mudamu azi kuganira gusa ikibazo yari yamaze kwangirika nibwo kimara gutungana muri iyi minsi. Kubera cya kigabo cya Ruhoni. Dushatamusiga. Byacu bitinda uko mureba filime manywa nijoro burongera burira bugacya mwe mwicaye. N'ubu burishe. And you need Mr. Allison? Hari kindi wakiniranya ku mwa Ellison. Wagitekereje se ukakizana ahubwo. Ntakubwiye. Agenda urebe ikindi nakwifuza. Niba ari cyawe kiza. Tinze mu gitondo cyakare. Boni. Boni ni town. N'abasore be n'ibisaza afitemo n'ibisaza. Mama Chidomora. Mama Chidomo. Abana abantu. Muji. Kajiji nibwo bakihagera. You guys in town. Asore bachama. Chama bwira mbere kibyo nambaye. Well, Niko buriya bambaye mica bugabo. Mama bahasha. Wiki. Yeah. what's your name, good looking? Itu sana neza. Kumbe cyabonye bari uyoboye ikipe. It's a pleasure to meet you. Nizahura nawe. We're friends. The name's on for it. Rundi rurimo kurongora kumuhumbeza hakurya. Oja. Uyu mukobwa rero. Oja. Eko. Kobwa araganya na boss. Murokore. Dore murokore bo kacwa niba bari mu biki hasi hariya. Murokore nimwe kizamuka. Ya murokore nda. Muri fosi iki. What can I get you? Hey, my boys are rogue. Yewe n'abahungu banje turashaka Where ibyumba. that came from. Hanyuma kandi nuko bimeze. Ibyumba abaha bibiri. Hell! Girls, get over here. Bakobwa muza kunino we. Bas. Murokore yabonye abakiriya ariko abakiriya n'indi yangu urye sha ubushobora kubagurisha ibyo bakarya n'ibindi by'ubuntu. Nibyo bafashe niba kwishyura. So where's your room, darling? See you boys later. Abandi tuza kubonana mu nyuma. Muze yibereye hakuno n'urutabi we ntago ibintu by'agashonga kibijyamo. Nuko ari kumwe n'ibintu by'ibirara ariko muzehe iminsi maze kwicuma we akaba abana batoya cyababwira sha iyi minsi barya buriya sha. Muzehe yaragenda maze nawe genda yigira uruntu rurara ngo uwo bari ku rutabi n'amayoga ntayanga ariko gusa Now I want to try and move and shoot. Does Bob? ndo wa mukobwa none Frank atangiye kumwigisha uburyo barwana bari birukanka. That's the idea. Urimo kurasana Try and n'umuntu. find a spot, fire 2 shots from cover, just keep their heads down, and then Byibuze wereza amasasi abiri umutwe ukawumanura hasi. Ukitonda kandi ntabwo ari urasi ari wongera kurasira. Nyereka iyo barwana n'abantu barimo kubirukangana cyangwa babirukangana uko bigenda. Aka.
from behind cover. ugahita wihisha urumva wa rudamu we nako wa mukobwa we nanibagiwe Right here. hanyuma kandi ntabwo urega agatuza nk'uregeye burindi ugahita ugira iki ngaho ugira turebe mu kindi giti namwigisha tagitike garaka yes tenko inaniya ngupe maso niyo mpamvu nyine Just a lot different. You're moving now. It takes a lot of practice. When you get the cover, take a second. Don't rush your shot. Know where you're going to shoot before you do. See it without looking. Then shoot. Gomba kurasa mbere yuko bakurasa hanyuma kandi ukareba aho ugiye kurasa mbere yuko bakurasa. Like in a real gunfight? Urabyumva wari warwanaho mu rugamba rw'amasasu. So. Komeza ibyo ukora urakatsindwa urambaza ubusa mu biki. Urakaha. Well, have you ever gone in a gunfight? Tera mbaje niba yari yajyaho mu rugamba. Rw'amasasu kombe. Target. Biranga. Tuza wari ugiye kubikora tuza. About what? This is what it's like in a real gunfight? You can answer that. Wari wajya mu masasu ya nyawo sinabisubiza. Ko biratandukana. Urimo urarwana n'amacupa ari iyo ugiye guhangana n'umuntu abagutunze imbunda umutunze mudama. Basi. Bottles don't shoot. Nangiye kunezezaho gakeya. Ariko kujya unezeze cyane ubwo nawe urabyumva. Beragomba ibindi rwose birenzeho. Bitari ririya cupa rimwe. Yes! Babo! Kumbi bigabo byinshi mu kagigi. Raka. Sheriff Barr, why don't you come on in and have a drink? Sheriff waje tukasangira. Oya ntabwo ndi buze Sheriff. Maybe later. Sheriff Park turaza kubona na munyuma kumbe Sheriff yaragiye kwinjira yakubitanye n'ibirara birimo hano. Ngo tubonane munyuma murabizi. Batuvumbuye. He's a good man. He don't mind strangers stopping over him now and again. Sheriff babu yabonye kuba ibirara yabibonye. Sheriff hari wamwamagaye. Budad. How do? Hey, how are you? Sheriff Barr, how are you? I hope you don't mind me and my boys stopping in for a bit of a rest. We've been on the trail a few days, so. Twari mu nzira turimo kugenda tuza kuruhukirana iminsi mike hanyuma. Where you all from? Turukanye. On a cattle drive up near Douglas. Just on our way back down to Nacon. Tangira kwivuga ko bari mu mayira barimo gucaho. Kumbe bari baje hari umudamu bashaka ina. He's got some of the finest rooms in town, so make yourself comfortable. All right. Nta kibazo murakaza neza mu mujyi hanyuma kandi mutuze sibyo? Make yourselves comfortable. Muturize muri mujyi wacu nta kibazo gihari. Byabonye umusherifu bitamuzi maze bitangira kumbe sherifu arabazi. Bite n'ibyandiko bishinzwe kubafata. Niko yakicaye. Thank you. Sure do like reading, don't you? Ukunda gusoma sibyo? Umwimbaza ibyo nkunda byose nkabikubwira ariko ntabwo urambaza ibyo nkunda neza mwabaye muti ntabwo aramubaza ko akunda icyayi cyane yakomeza kumuzanira ikawa kandi akunda n'icyayi wiki afite boti nta boti bayitambika isogisi boti yagutwika ikirenge kigashya kumbe Sheriff Sheriff. Sheriff we. Selena. Barr, it's good to see you again. Nizakubona none. Frank, I need to speak to you for a minute. Nje kuvuga nawe twenyine. Selena, would you excuse us for a minute, please? Selena, watwihanganira akanya gatoya. Kanya gatoya. How do you know it's Horn in his gang? Got that look, Frank. Baje cha Frank. I can see it in their eyes. Ndabibona no mu maso yabo ari cyabagenje nanga. I can see it in their eyes. I'm telling you. Ndakubwiye. Lee Horn. No, I did not. Lee Horn wa mo. Horn, but I. Lee Horn ntabwo ari wenyine. Lee Horn yaranye n'abandi wo kapfa. Bari barahari. Sorry. Nanga ari mwana. I know it's them. Narimbizi ko ari cyabagenze. You're not thinking of taking them on all by yourself, are you? Ntabwo ushobora kubacira hasi wenyine siko bimeze. I reckon I am. You're not gonna help You me. son of a bitch! You son of a bitch! Almost out. Lee's here.
Arina. Lihon Ariana. Stayed? Nimomgi. So you stayed? We don't Ucho chachak. Selena, Arina. I know how you must be feeling right now. Ndabizi kurimo kubyumva. Jared, tell me how I'm feeling. Wibivuge ngomba kumwica. If it is one of us men, I will handle it. Mukobwa mutoya ntugire ikibazo bari abandekera handle it ndaza kubikoraho. I don't need your help. Well, you're gonna get... Afasha bwawe nyene. Icyakubwira ninde twakureka ukukanye na wenyine. Mukobwa muto. These men killed my husband. Icyo kigabo cyishe umugabo wawe. My little boys in front of my eyes. He killed my little boys in front of my eyes. Cyishe abana banjye imbere y'amaso yanjye. Urumva icyo kingamo rwose. Nigute mwambwira ngo singitane mukobwa muto. Please, trivo pure. Je t'en prie. Urumva? Buriya. And they took my life. Muteteke mwimvaga je t'en prie zanyu sinzishaka bitwa no kuvuga je ta bafure. Bafure na mpuri birajyana. Well, look, I'm gonna head on back to town and fellas. Ugiye gukora ibishoboka. Hanyuma kandi ndaza kugira icyo nkora. Tubonane. Uwo ni sheriff. Tubonane. Yavugaga nk'abayobozi. So, tubonane. Ciao. But you've been teaching me to shoot. Look, teaching you to Niyo shoot mpamvu watsinze kunyigisha kurasa. not the same as taking on Lee Horn in his game. Ntabwo kurasa nkwigisha nibyo ujye guhura nabyo ujye guhura na Lihon urasa amacupa nagusubize bariya urarasa bakagura. Nimba nguhe ibintu nimagirerane. Uboherereza bagarura. Urumva? But I can shoot as good No. Nabarazo ceceka kapti. Oya. Kusemana wambwiye tekinike ya nyuma kireka nanjye gize icyo tuganira. Kindi nkakwereka ko bana kwitegeye. Yagariwe. Laka Frank atangira gutunganya. What are you doing? Where are you going? Kore mikigire. Frank, damn it, answer! Get out of the way. Give. Pick up my baby! Bisha abana banjye. Nanjye ntiyo mugabo ndapfakara. Kuri isi nawe wifuza gupfakara. Ibyo mugabo bijye ku ruhande. Nanjye ntiyo abana. Ubuse ko ni nko kubwanye ipfa barayiguhanye bakagushumbusha indi bakayita itotoro. Ko banyiciye umugabo nabonye uwe. Nta totoro yabonye itotoro dore niryo ngiri riragiye. Kumbe bya bisogisi byabakiriye. Sheni. Nakubwira ko ndi umuzungu. We need to talk. Ibiki? Darling, give me a moment with my friends. All right. Just a moment. Reka mbere kumwe n'inshuti zanjye turaza kubonana samba nkanya. Mbaganya kanya. Right now, the sheriff was in here. I'm telling you, he knows who we are. Sheriff yari hano ndakubwiza ukuri Lihon asabo turibo. He knows who we are. The sheriff. Tujye noneho gusura uwo sheriff wa hano. Let's go meet the sheriff. Bajya kuganiriza sheriff. Ngo bagiye guhura nawe yewe. Sheriff ngo arabazi. Dore sheriff anakorera mu biro bye yari yarimo wenyine nta bapolisi bo mu cyaro baba benshi. Usanga ari umupolisi wo mu quartier. Sheriff acicaye. Ibiro babitera umugeni. Howdy. Good afternoon to you. Mwiriwe. Kumba afite ari ibifoto by'abantu bari wanted n'aba barimo. I understand you met one of my boys. But I wanted to personally assure you that we're not here to cause any trouble in the sleepy little town of yours. Narinzanye n'abasore banjye tukumenyesha ko tutaje guteza ibibazo inaha hanyuma. Umenye n'aba turi bo. Turi bihembo hari yanditse za reward. Reward bisobanura ibihembo. Reward. You okay, Sheriff? Yep. You know, I'm fine. Just Aze. Ni biceri. a little under the weather. Late. Murakaza neza. No urumva. Yewe ngomba kwakira urumva. Abantu bose nkabakira urumva. Ndi biraseka. There's nothing over there. Hey, Lee. come take a look at that. Lihon bayurebe ibingibi kumbe hapo narimo ifoto Lihon bamuhiga. Wiki. Yewe mwenyewe se. Yisura zinashanyije nk'akabavu ni yanjye se. Lihon. Yaje niko nuko nsase burya. Hayo se. Uyu Look like anyone. ngo dead or alive waramushaka ari muzima cyangwa ari umupfu nubwo wamwica nawe uzakubaza. Baraseka niko mwageze ngaho Osama bin Laden niko. Wigeze Barack Obama rero. Wigeze Barack Obama. I like this guy. Baraseka kucyandikwa nditse dead or alive wanted.
baramushaka ari muzima cyangwa ari umupfu kinyacyaro yakuyemo igitebo ndakubwiye baramusatse sherifu barangije bafunga inzugi bafunze inzugi amenya ko umwana agiye kunyara ku kayiko amenya ko kabaye ni ukubona n'umwana anyara ku kayiko sherifu niba baramugenje bate ngaho bagarutse kwa murokore murokore karame gira icyo kunywa yesu ashimwe abapangira pirimusi hariya murokore ni umuhanga cyane. Ain't you boys missing one of your men? Scarlett, send one of your girls down to see the kid. Where's he at? Keeping the sheriff company. Be a good little girl and send one of them down. hariho basize ari kumwe na sherifu ngo barashaka kujya bamwohereza umukobwa muhe company aba ari kumwe nawe hagira ujyayo mu biro bya sherifu cyane nawe ufite akabuno gatoya kobwa ashaka barazira niyo umwe afite akabuno karuta kundi usanga ari ikibazo wowe ufite akanini niba ushaka umugabo ufite amafaranga menshi aka uriya ngo ajya kuganiriza usigaye kwa sherifu murokora bongeramo ko barimo kunywa sherifu bari bamuhaye hari uwari uvuye mu rugo kwa wa mukobwa yamaze kumenya ko bariho bageze mu mujyi sherifu afite ikibazo umukobwa nabwo yari atuye mu mujyi hagati yari atuye ku ruhande mwibuke neza afite inyubako aho wenyine kumbe Frank ngo uri mu nzira arimo kwerekera muri town yanze kubwira umukobwa ngo yo kujyayo ibindi byose ngo araza kubyikorera imbunda afite dore ukuntu yaka we yakoze mu nyuma muri aluminium ngo ni inyuma nawe arongerera igifato cya lihoni wanted dead or alive cyangwa ari we nguri yamaze atwika igipapuro cye arashakishwa ari muzima cyangwa ari umupfu uko wamuzana kose wabwira ati dore umurambo nguyu na wagukoraho sherifu yigeze Barack Obama none kwigera Barack Obama twaza abo yahigaga bamugize dore undi Barack Obama someone entering the town hari winjiye mu mujyi Frank agarutse guhiga abagabo abanjiriza kwa sherifu mwibuke baraye nimugoroba sinzi ko bamugenje ariko ibigabo twabonye muzenguruka bifunga n'urugi ubwo niho umwana yasobaga ku kayiko raka yagiye kugera kwa sherifu mushuti we sherifu bamwishe n'ibipapuro bya cyakigabo bamushyira mu gituza yamwishe nabi cyane kumva ko byakamwishe bikamutaho ngaho hari ikiboryi cyasigayeho sherifu akorera dore icyo sinzi ibyo kirimo kirarumana n'umuntu kirimo kumuruma reka mbanza mwirinde icupa ngo nongere nkurume bawuzana nkurume I wouldn't do that. ntabwo njyewe ndi we nakora ku mbunda. Better cover yourself, miss. Who the hell are you? Uri Chandra. Where are the rest of you boys? Bagenzi babari. Well, why don't you tell me bambwiye sebo who you are first? Uri Killed Will Stevens and his boys. Nisha Stevens n'abahungu be Raped babiri. his wife and left her for dead. Mufata umugore we ku ngufu. Now the sheriff. None na sheriff muramwisha. Turashinyika. Yaratakaga. Ayya! Danosha umugabo mu nda. Yo data wenda pfuye we. Ayiwe! Yewe we. That whore's wife deserved it. Bari babikuye. Yewe we. Aramutonika. Ayiwe. Yewe. It wasn't me, I swear to God.
ntabwo nigeze nkora kuri uriya mudamu sinigeze I did away with the show. 5 of you. Where are the others? abandi bari where are the others Where are they? where are they bari we gicucu hayi wewe wewe Why did you go back to Bisbee? We wanted to finish. mwaje mute muri Bisbee Finish what? baje kurangiza icyo batangiye ni igiki kwica umugore wa Stevens sasa rw'iki kibunda carwo mu nda ni rubishaho arapfuye na urukobwa Not yet. ntabwo araba ariko mucungire hafi kuko araza gupfa umureba ntaraba wowe murebe urebe nuko umuntu apfa noce You'll end up just like him. nawe nuramuka ukoze amakosa ukabugira uwo ubwire uramera nkawe ntangije bari bishyize mu mafera beto n'ubundi bakandira none turakora ndimo ndafunga wa musenzi Bracket. ugumanye nawe apfa umureba na mimi ndaje kunziza kumbe wa mugabo yahise apfa mugi town Wake up, you drunk. kako kawarusaza wa mwana bariko mwagiye mugira icubahiro mwagiye icubahiro All night? No. That's fine. Well, hurry up and get ready. We're riding out soon. mugenzi wabo ntabwo barimo kumubona bagomba kumushaka ndaje wa mwana amajoro yose mu ngenza shahu wageze ngo muze yarashaje shahu nawe ari muri biriya biraro by'ibibandi by'ibyicanyi haguruka n'abacaho kumva ko muze hacaho hashize amezi bahemutse yewe muzagera hanze akabyimba ukajya ngo ni ijeri ridasanzwe kumbe muze uko abyimbye hari uwamucungiraga hafi budati ninde wambaye ikigofero umureba kagigi abasenzi babararanye n'inkumi kaninywera inzoga kumbe wa mukobwa Selina ni kimwe mu basaza bari mu rugo iwe uyu mukobwa barimo kumufata ku ngufu iki gisaza ni kimwe rwose mu bantu bahemutse ntabwo byagarukiye aho ni kimwe mu bantu batumye umwana we kumva umukobwa ko arimo gucunga igisaza dore na Frank ari hejuru y'inyubako barabarebera hafi tungira ibigabo hafi muzehe ngo wagiye mu rwiherero ngiye kuva ku kiganza kabisa ngiye kuva ku kigaga kigaga kimereye nabi ko yakagiye mu rwiherero ngo agiye kuva ku kigage umukobwa nawe yari yamukurikiye Selina ngiye kuva ku kigage kobwa ari nayo kurayo muzehe muri wese ngiye kuva ku kigage urwiherero muzehe kobwa rishyiramo ako se That's a mighty nasty trick, Missy. ikibazo ufite ke kibazo yasinze I got no trunk with you. umukobwa muto nagukoreye kiye kako uri wantu nk'imbunda Raped me and murdered my family. nafashe ku ngufu munyicira umuryango I had to. niko kibazo ufite Lehor, he would have killed me. rihoni yari kunyica iyo nabikora Killing me. nange nari mfite ikibazo niba ufite ikibazo nange nari mfite ikibazo ko ni ikihe kindi kibazo kobwa umujinya tekereza umuntu ukubwiye ashaka gufasha ku ngufu akakuwicira umuryango Your husband put aya umukobwa yaramunoshe mu mutima kumbe cyariho nawe cyari kiryamye kimenya ko kabaye cyumvisha urusasu umukobwa yakoze amakosa avuze urusasu mu mujyi muzehe baramunoshe umutima maze amaraso yamuvuyeho saa ya hafi yamuvuyemo ari menshi sasa ryumvikanye sheri
kesi kiriya sheri nanjye sinzi ikiriyo On out there. kesi kiriya funga umudomo kwanza wowe nakubwiye ko nanjye ntazi ikiriyo rekera kumbaza ngo kesi kiriya Hear that, Lee? Lee Where's Pete? urabyumvishe P ari ni wa musaza ntabwo tuzi abari basigaye ari batatu uwa mbere bamwiciye hakurya muri gereza kwa sheriff manutse bihuta baza gushakisha aho urusasu ruvugiye Where's the kid? Last I seen him was still banging away on Bill. sana aho badutangiye kare wamusenze ngo uri boss wamusenze ntunuke nije boss cyangwa ushaka uri boss ku kwezi n'ubundi iramushaka wowe ukapfa we nawe ugiye gupfa cyeka ari gwe undi mupaka sangwe muri gereza Please let me out of here. Just open the door. abo cyaje kiramurasa ndebe noneho nuko cyaka murashe ngwiki akigoryewe nawe ni wabigizemo uruhare wowe ukapfa we n'umukobwa yakira mupima uranyitatse ninde n'umugabo ufite uruhu yituzi yitwa Give me something else. zira yitwa To where you lie. ugize nawe All he said was about some man killing some man. namuzi ariko ntabwo nzi izina ry'abinanga ni mushyashya bwe That's all I know is swearing. karabwejaguye cyane kirababarira hase uwagahara Out of here. none takunsize wowe ukapfa we karamutuka Kill him, Lee. bamwishe kare undi bamwishe kare none urundi rusasu twumvishe ubwo nawe bamwishe mu kanya natwe turapfa mu kanya gwiki I need to go find Pete. gitutu Still alive, we're gonna need him. mutuze muri aka kanya kiriya nicyo kizanye amakuru Chris, too. And I'm telling you, I'll go. I need you on the balcony with that rifle. We can pick off anybody on the rooftops and down the street. wenda kugira ngo uzenguruke none ujye hejuru hanyuma buri muntu uwo ari we wese ubona acarashara aho ngaho utangire uhereze For me, nawe urumva Tommy get going. bwatambuka wowe keep going saba bose tuze kubonana mu kanya wenda tubice cyangwa batwishe mu kanya bose baraza kubona nepfiriye kuko babapangiye bagomba kubashyiramo kuba bakamanuka ikuzimu igikobwa kiri hano target ni mbi urupima nabi gusa yaraye bari bakina sinuza shafu hariya kuntuza hariya iragikururana aya umutima apfuye we umukobwa yarakinoshe yewe data we bose yanyoheje kujya gukoraho umukobwa arakeregereye rugoryi kiramucira aragiye arakishyura arangije umukobwa ariha n'inyongezo cyabanje kumucira arakishyura none aracyongeje nta mikino bastard kiri hejuru cyavuye umukobwa we yari arimaze yakuruye iyo yasizemo abasaza umukobwa town washanoshe bapagasi bariho ni barashize hasigaye bose wenyine The hell are you doing? cyakora akora ibiki Killed two of those bastards, Frank. narinje kurangiza bariya baswa Frank narinje kubahitana I got Tommy Cliver. Just leave his horn. We gonna go get him? I'll handle him. You've done enough. hasigaye cyariho ni ndakeka Frank! No! Frank reka tujyane oya Won't kill her. we guma hano The others, he'll hit what he aims at. urumva guma hano Stay here and stay down. stay here and stay down guma hano kandi ugume hasi ntuhaguruke na mimi ndaje Be careful. wirinde sibyo nabuze umugabo ntaza kubona n'inshuti y'umugabo umara iki se ugapfa genda wirinde gusa nzakwereka iki nzakwereka ntabwo cyamubwiye icyo kizamwereka uriya ni umutima mwiza
uranyibuka se uranyibuka You're not gonna be needing this anymore. bas Now, noneho who's your friend now? inshuti yawe irihe Frank, where is your friend? That's the way you wanna play it. Hello out there. I got something I think you're gonna want. aho uri hose hanze umenya ko umukobwa we ndamufise hanyuma kandi wowe wa musenzi Where's it going? yewe ndarumva mujinga sana There's a peaceful resolution we can come to. I got a lot of money, nobody to share with, so let's work something out, shall we? The only peaceful resolution is for you to throw down your guns and come out with your hands up, Lehorn. rero turabitunganya mu mahoro nimbunda hasi umanika amaboko hejuru Lehorn Lehorn I got a better idea. ikindi gitekerezo kirutaho I'm gonna count to 5 and you're gonna put your guns down. ndabara imbunda agatsinda baragatanu maze gushyira imbunda zawe hasi cyangwa iki gikobwa gipfa 1, rimwe 2, 3. gatatu yemeye kuzirambika hasi umukobwa adapfa Here I am, Horn. ndi hano Lehorn I need to shoot her and let her go. reka umukobwa wimwica muri kagende little girl ntikijya kiborosa kuma umupakasi wacu umwe yari akiri muzima hejuru It's been an honor. yarumva dore umupakasi hejuru tangira gukomanganya ibiti umupakasi nawe yarahindutse Lehorn amushyiramo cyamupimye isasu shahu mumuhumetse Finish what should have been finished a long time ago. I'm gonna finish what was supposed to be finished a long time ago. Ngiye kurangiza ibyakabaye byararangiye igihe cyahise hanyuma kandi we wakidamu wewe kwanza wowe damu kumba genda n'icyuma mu banye icyuma yewe Lehorn kura imbunda ye yewe kigabo yarakinoshe shamu yanoshe ikigabo shamu ahita yirukanka ajya kureba Frank wa mugabo mugenzi Frank arimo arava amaraso Frank amaraso zari nyinshi ntabwo ari uko byakabaye barakwereka umukobwa yarongeye agaruka nanone kumva y'umugabo we utwana twe tubiri We got him, Will. twababonye We killed every last one of them. bose buri wese ndetse kugera ku wa nyuma n'abishe For what they did. byibuze And to my boys. aho muri mumenye ko mbahoreye arimo aribwirira imva z'utwana twe tubiri n'umugabo we bose yabatunganyije ikindi cyamunejeje kurushaho ni uko iyo bagwaye inkoko igapfa bagushumbusha itotoro umugabo yarapfuye none abonye itotoro What is it? we need It's the word money for Lehorn and his gang. Lee alone was worth over $500. biriya bigabo byari bifite amadolari menshi The big one. oya He never raped me. nta mafaranga narwaniye njyewe Supposed to kill me, but he didn't. bariya nashaka kwihurira kubera umugabo wanjye wishe I reckon it's better I killed him then. ndabyumva mukobwa muto Take this. akira yajyana oya That's a lot of money. ni menshi we a lot of money ni amadolari menshi we yajyana azagufasha sinayajyana nkazayasangira nande kereka nuhaguma wese tukazarya amafaranga gusa n'ibindi ibiki amateke Tombstone. nyumva nanjye ntagenda ncyakubwira Got family there? ncyakubwira cyambwira iki You take care of yourself. wiziyita umukobwa mutoya take care of yourself cyakubwira ariko se Hey, Frank. yewe Frank Carme You need any help?
catching those fellows in Naco? No. Nabo ni mufasha wakenera hungiye. Do? Oya. I know where to find it. Ningira ibyo nkenera bini zaho zabishanga. Cyakubwiye. Arakabas. Frank abaye umugabo muzima mugenzi. Frank ntabwo ari bya bigabo bigenda kandi ugasanga minota 2 kirakubwiye ngo urabizi ngo dore ngo rero ugajya hango. Ntabwo wari kwateye. Reka da. Yihagaze ushaho. Baka ku munota wa nyuma mugabo yihagarara nawe ntabwo yigeze ari. Hako mwagiye mureka. Abandi bagabo b'abazungu abayare nuko. N'abanyarwanda kandi nuko kigira gutya kikagufasha rimwe kabiri urano uriya mubyizi rero jewe rero buriya nuko uyu ntabwo ariko yarameze ribadi ubwo nawe yatangiye kazi kiraka nakibona kiraka cyo guhiga bari wanted dead or alive abapfu cyangwa abazima ubwo nawe atangira ikiraka uriya mugabo yamusigiye umurage w'ibyo bagomba gukora abonye ko amabanda yashoboye ubwo nawe atangira gutyo gushakisha agafaranga uriya faranga si ikintu batangiye gukora ibyara barakarabam baramushaka ari umupfu cyangwa ari muzima wo kabatuma bakajya kumugukoreraho na barakarabam Six Guns niyo twaroraga yavaga muri Down BD Library ikurikirano y'iciko turacyakomeza Yanga there today ndacyahari we ufite n'uburenganzira bwo kuvuga uti niba atari Yanga uyikizemo arakapfa gusa yes ari we yes